Ja ne znam, dragi moji, da li ste vi primijetili, ali skoro svaki dan na novinama možemo da čitamo kako su neki od naših Balkanaca pali prilikom rasparčavanja droge. Pa samim time danas je na Atlantiku zaplijenjeno, odnosno policija je zaplijenila preko 2 tone kokaina, a u Srbiji su automatski ustedla hapšenja. Također prekoče su pali Hrvati i Srbi za 750 kila kokaina, dragi moji. Znači, nevjerovatno je da smo mi Balkanci toliko kriminalan narod. Ako pogledamo naš mentalitet, odnosno ako pogledamo naše muškarce, pa skoro 90% naših muškaraca samo gleda kako će te zajebat, kako će ukrasti, kako će se dočepat para na brz i lak način. Nema, dragi moji, znači od brzog i lakog načina zaradi ništa. To su sve, znači u većini slučajeva pravare, a samim time kad budete otkriveni, brzo ćete da završite u pržunu i brzo će da vam buše analne otvore. Samim time možda je bilo u redu da mi faktički zabranimo, ama baš zabranimo sve pjevače koji promoviraju alkohol i droge. Ako pogledate koji su to pjevači i pjevačice trenutno popularne na Balkanu, općenito govorim na Balkanu, odnosno na kompletnom Balkanu, jako brzo možete da vidite, a samim time i da zaključite da većina balkanskih pjevača i pjevačica trenutno, i ne samo trenutno, već zadnjih možda 10 godina promoviraju svojim pjesmama kroz svoje tekstove, znači mortus, pijanstvo i droge. Znači šta jedan prosječni Balkanac treba ako sluša pjesme, odnosno pjesme koje su trenutno, odnosno zadnjih 10 godina popularne, šta on treba, jedan mladi, prosječni, punoljetni Balkanac, šta on treba, znači, slušajući te pjesme vikendom da radi? Znači, on mora vikendom da se ubije ko stoka, da ne zna gdje goni, da ne zna kak se zove, da se jednostavno oduze, ako ne od alkohola, onda mora toliko da se nadrogira, znači, da se njemu pred očima stvaraju zmajevi, zečevi ili šta ti ga ja znam kakve sve ne stvare. Samim time, dragi moji, pazite šta vam djeca slušaju ovu, nije prvi video na ovu temu, znači odlučio sam da napravim još jedan video isključivo istog zato što zadnjih dana, nije zadnjih dana nek zadnjih godina, redovno čuješ, znači kad neko padne da je pao naš čovjek. Samim time znajte kako to funkcionira. Ako se krenete bav takvim poslom, odnosno pođete da plovite tim vodama, čim vi pođete da, odnosno krenete da dilate, kad pređete na velike količine, znajte da ćete da padnete zato što ćete da budete prijavljeni kako bi neko koji prevozi veću količinu robe od vas prošao, a vi jednostavno bili paravan za njega. Eto ga, dragi moji, pamet u glavu, pazite baš šta radite i čuvajte svoj djecu. A što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Naravno, ako vam se video svidio, lajkajte ga i podijelite koji svaki put da dođe do što više ljudi. Ako već niste, pretplatite se na kanal, također ako želite, pridružite se obitelji, odnosno postanite član kluba i do idućeg gledanja i vidim se.